Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah si me mamayam si ko ituinin. Bakas ko nag-post si Facebook ito kita mag-live si YouTube pagi baya panestingan ko banghap kito quality yan video tinatawakan balita tema to si YouTubein. So alhamdulillah baya pinasampay ko si kita yung Kemon si Alawinin pasala niya kapung tinihan tebi dem lahat basilan maananin bangsa tebi yan bakas paluas bahu-bahu miyaan atau kan paligtas amban kabusuhan walo siye bang tese biru yan waktu miyaan walo siya paluasin sa mati di garden pulis mali magjaga sisihin dok sa takamban ang disab siya ng buwas lewi kwa itu ako si kaamin PL lawan mem palabay amban paghapenin katambahan ni sa balik may waluin maananin si elawinin namin teka info pinasen si ako yan duwe katambahan si elawinin dok bang takilale biru yan may ainin penen pinasen si ako may pataare sumagwaan ng tiyaga at pa anong ko si kaam duk pagigi kilala ko bang siya ke bang ini sumagwaan na salaka sa akuhin siya inin so mula-mula nin ma-eddo baho miyaan nagbahuro pagbahuro men si ako ro si may mahuruanin po si ako miyaan kasi siya hin sa idwisab ko ini ma-eddoin ini nan Hasan Lahaman balik ko maeddo ag baho miyaan ataw kanan sini miyaan mag-encounter duk may pulis mag-encounter duk may sundalo bote ka pulisin sundalo gadal matekahin ini nan Hasan Lahaman damikyan nen dambuain duk batu kusain Nur Hasan Lahaman duk batu kusain tayong kwento may sundalo lay si Kabun Bata Lanhap Malusu bang tahati biru Kabun Batain Lanhap Malusu si Isabela City so ayer men story re si akuhin atau kan akakapito si akuhin pangakaku isab si kaamduk tahati we may kausbahan den atau kan mangilale siyahin we si Hasan Lahaman eddo anemiyaan sini so saya degeng kwentrohin me sundalo luk me kabagayan atau kan yene mamayaman news te si elawinin mag-supported si kaam duk namikyan nen di ilaw ko hapisab sadi amban hapen ko itu ini di ilaw ko hapisab maghapen isab malay si Muhammad Ajul Municipality taambus duangan me bangsa te birwisab nambua usbu siya inin me member pesab si MILF bangsa Moro dalem lahat basilan so taambos siya duangan tiya rusab mem pinasen si ako yan may information na pasalan siyahin bang si imean laptop inusarkun tapay kita ko si kam magtaos may ainin ataw kam may hapenin sumagwanin pa idumin laptop cellphone do inusarkun ko itulay so kita pa kita ko si ka may bang sine ni pain ataw kang singi mantuk may pataren sumagwanin ini nan nambuain ini nan si Ajlan duk nambuain inambuain ini nan si Rujan si Ajlan duk si Rujan magtuhutin taambus siya kita kilala bang sine mangambus siyahin so matay siya on the spot si miyaan Muhammad Ajul Municipality ta kasi ako to si Barangay Tuburan proper pangambusan siyahin so veripayon bisa si may kaamani osbani malahin bang intag te location lay atau kan lahat lay so bang mapinasen matu si ako to si Barangay Tuburan proper Muhammad Ajul Basilan so di ilaw ruinin paghapeninin sabto so ime mayman nyo siya kan Basilan TV si ilawinin magsukol si pamayambin duk dalem lahat te Basilan ko itu kasi ase manamaloy kasi ase andang dukite kasi ase magtatamba ni pinatekahan pa kita wa Allah SWT ko itu imtihan atau akan bala dalam lahat Basilan ilasean Isabela Ruklamitan ang payamante ko itu lando ka lama manamal me yene kahalanten we gai
Dalam lahat ko may lamitan si barangay malinis, barangay matibay, barangay limuok, barangay maligayak maganda, duk barangay bato, duk barangay sengal taabot peinin, bakas ilatapan ini no bohe, duk ennem hatus, duk ennem puklime pamilya, pinaala amban lahat de, amban kalumaan de, pinabakwit sa baban dunok malay dalam lahat lamitanin. Duk demikian nen, si Isabela City iya wisab, ilatapan wisab pia barangayan dalam lahat Isabela City. Masih samiaan pinatekahan wisab si lasay laya tawakan dunok dalam lahat de. Payamante ko bang ini ne pa ini ne me lahat kaniaan dunok wisab manaik buhayin lai si lahat de ko me barangay Aguada, barangay Tabuk, barangay Timpul, barangay Binuangan, duk barangay Baluno, taabot inin we dunok malay si Isabela City hinsa ta magtaos dosenin tinabang we me BFP atawakan sedi-sedi ni department unit dalam lahat Isabela City. Alhamdulillah. Demikian nen me bangsa ko dalam lahat Basilan kemon kam dalam Isabela City atawakan lu ni kam siluasan Isabela City ko ene me malu kam si lamitan lu. Bang kajari si waktu te ko itu paala daw kam ban kalumaan bibisan kam katabot dunok bang matapit malulu gi katauhan telem lahaten. Pagi ko itu bang payaman ko itu si situation te ko itu kahalan te ko itu masih pe ye kulanen ye pe pagbaliunen lagi ko itu palabela miaan bang te seb biru medam lahat Basilan lukaam kite bi medam lahat Basilanin. Ga mian ulanin pinatutan baliu sumaguanen bang ko itu inin pinatuhutan baliu. Pinatutan baliu kita ko itu. So ini nambua amban me advice ko si kita bi kemon bilang nambua pung tinaibi magmasuse dalam lahat Basilan. Gana panabang ko si ka ambang takakan atawakan sin si kemon ka maka taabot me happen yan atawakan maka malu si kadunukan me lahat iyan. Sumaguanin sa akong pameseb kun si ka amlu sa idukam tabot dunok luruk bangga tabot dunok dalam lahat tene lamitan atawakan Isabela City lu. Pameseb ko si kita bikemon subay mian me subay ka am sigi mayam news salido si news iakan si news ine ne atau kan dalam TV pakali radyo ne ke dalam cellphone pagi nero radyo dalam cellphone ten pakali ted kam nambuayan advisable ted yan manamalamban me karyataan dinak pakali kam news supaya tahati we bibang ini sa mapateka dalam lahat ten bi. Demikian nen kemon panyapbin si kadue kemon panyapbin betarumbi si parti diata lumabi. Bang ni alu angkap diata pametaran mi panyap di pariata bini andang kam matapit men ga mian ga tabut yan pe. Supaya mian tahati bi pege once ge ketatauhan te arakala kau me waktu iyan si waktu iyan samian pa ni waktu parahik bohein duk panyapin andang diata ge taabut. Sumaguanen bang diawa mian meka diawa andang me anubin me panyapbin pagteka bohein daw me ka magpasakat me sa tapikil bine pinasakat yan me panyapbin mismo baran bin gi katambi bang sa ingi paligtas bin sa mula pinadiata me kapanyapanin si kadue si katelu subay hininang webi si kami matapit malu si lahat dalam lahat Basilan ni ko itaabot dunok yan. Duk bisan kita abutin maghal paghali tabi andang magpondo kam andang bohe magpondo bohe dalam galon ke dalam ine ne yene good for 3 days pa inde yene nga kajari iye ge ubus usalo dalam telu elew ininom atawakan inusal say bantuk me pagsadia si me andunok iyan pinde subay inia bohe andang pe ge katotauhan te bang ine waktu kanya mian kapalem bohe yene mapiusi kitehin peng amban me water district yan. So si me mamayam ko itu yan bang niya dapat mag-share ted kaam supaya tahati bang niya alu pagwado share ne si me YouTube yan pa share bikite supaya tahati malisi Facebook lay pagi ge ko tapag share bang mismo ako baran ko itu lay ge tapa share ko pagi ako maglibin sumagwaanen bang niya ka mamayam lo ko itu ni awe ni ako itu enerwi mayam ko itu lay na alhamdulillah magsukol si pamayambin pahatihanon bi may usbaten bi kabagayanten bi si kahalan dalam lahat tabi amban may maghapen si pagbono maghapen sa miyaan si me balunok ko ito dalam lahat lamitan bisan neta hinang may lola may kapung tinihan tabi hinang may pag
pataan hadja may di ani sa men lasay magpata-pata hadja trabahuhin ko bantuk pagpol mahadja SF TV gana sa ni magpol mataw kan mag-ini magpata ala sumagwa nen subay runya ka susiya TV nambua ini namban bala ge katawhan TV bang ine sa baban nen we pinatek Allah taala ge katawhan TV arakala sa baban ga kita nuhut ini pamandu agama Islam atau kan bag ine nilai ganta maksud Allah taala si kita bi so subay kita bi susah supaya kita bisa miaan pengisap tujuh Allah SWT. Demikian pung triko si agama yan mayaman atau kan pung triko dalam lahat basilan mayaman news akan basilan TV si Elawinin. Yan peti kita bahut pag news bu dumen pa si Facebook, dumen katawhan te dalam YouTubein, dumen ko dalam Facebookin ikamayam. So kome sambat kulay magmaap kaam bangoy ko bahut pag news ko ito yakhanta ni kamandang sabturuk ahad busy ko manamal magipat ko makanak si madrasa so magwaanen bang niya time ko may waktu inin asal akahan turuk kaam bang ine time waktu ko sa miyaan maglaybin ataw ka magbalitain supaya si tahati webi magtaos dukwa ito nang buamban me maksud ko ito si paglayb supaya ted initasagsang webi miaan pagbalitain kabayaan kun pesan duhin kabayaan din tasagsang lepe ang palabe inigin sa rumah mayaman ni kabayaan kun magsagsang ko tulay takita webi bang ine kahalan dalam lahatin ko iturutan maghapen ko ituro inakan si kaam duk ko ituro ko kitevi yene si sinasang kuma misa-misalay so haway ko pinain mag-live si Facebook builay may kahin nambuang ban apas kunan si inin pagyabang tu si YouTube kajari sa irita bihap Facebook pagtek kalai hap quality nen dan tak ye ne video ten bi bu nambu amban makahap pamayam sin audience te biata ka mamayamin bang hap yene mian inebeyan bang hap quality videohin hap pamayam bin ge pedi matabi lagi yang may pabakbak kaam kitevi yene pung tinayibin misa-misa ge klaro luwenen ge katawhan bi bang sa inge bantuk nen mag inebeyan ko me mag blurred men pa inde nambu ain amban me ini bayan game mahakahap makamukat mata bang ni waktu bang may gihap pamayamten so irwi sa akuhin magtabang-tabang kita bingan dua bang pain bala kami amban dunuk amban pagbono binuno tu dalam lahat tebi bangsa duk masundalo bang pain pinatahala pegi dambua ini amban maka saseo si kitebi me dalam lahat basilan bisan kam dalam lahat Sabah bisan kam dalam lahat Saudi ni waktu bi habaya ka maplahat sumagwanen bangsa sew ni waktu janan bigay baya paasek dalam lahat basilan ako ni waktu janan binesamian mikil bang we ini lahat basilanin sa inin bunerob na Qur'an sumagwanen gay inin tablim tabi me kana Qur'an tabi dalam lahat basilanin mismo Saljari Salapuddin misita mismo elawing gehin miyaan teka tabi tagko date tu si inin di ilawro di ilaw rin yung kamali banggi di ilaw dibangin na lairu papi Saljari Salapuddin Hub Office Provincial Government of Basilan di alam Capitol di alam lahat Isabela pamisi-misi tapi nambuang ban kilala tabi Jerry Salapuddin mian pihak gobernur tabi yene ko ene Sir Jim Saliman Hataman gobernur di alam lahat Basilan binisita we ene pihak office ne pamitingan din bangsa ingge haja nga hatu di alam lahat Basilanin pagpikilan din bangsa ingge kita tagpaniya kahapan dalam lahat basilan patahala amban ke mo may kalamian dalam lahat inin paganti kahapanin so magwaanen magpikilan se bangsa inge maginanghap sanduehi nagpikilan isa bangsa inge sa miyaan kahilohala dalam lahat yan so magwaanen na gay na kita makablaim sa inge ne si kita hinhadja maku kita bidwa abang pain kita bi inurungan lahat sanyang dalam lahat basilan alhamdulillah kami sa pito miyaan ng buwaman maksud news yakan Basilan TV inin bisan sa apay ng patik ka absen kareluhan na gito may sanduay magbalita sa dibangsahin mismo may yakanin ekane ngase-ngase ronda Basilan benalen mismo ako nga darob ko balita aman ronda Basilan pagi mas konformi ko manamal bang balita ni pagi mismo siya nuhut si paghapenan luuse si actual hapen amban istorya aman guaan saludo kon si iye sumagwaanen ni hadja pagi dumen ni magyakan budeng Basilan iye sumagwaanen okay ru pagi bangsa ni isabi para si bangsa ni sumagawa mian sigitahin translate tebi bang ine balitain amban Tagalog English tuju yakan yerus akuhin ini komesei akan lebih ko magtaos bang ine mian gitan tutumangwa lay amban may pamisara ko amban may kamera te bibinalin pagi tebi kukulang si panyak te bang napadya ko papite bang hadja sa manin akal magkaniya ako
Bang aja sih ko ito magkaniya may asal kamagun hapep manamal quality pag ano ten bi pagbalitain supaya be hapa mayambin sumagwanin ta pegana pagdapatan ko ito. So insyaallah taala mas ini pagpikilan ko bang sa inggi amban kamera amban me sa amban me laptop sa manen niya sa ako laptop sa peta makaat sa say amban me kabean kon bang sa ingge yene untul pamayambi ene bangsa ko dalam lahat basilan duk siluasan basilanin nambu amban maksud ko bang sa ingge pahap pamayambin pahap pakalebin dok pahap samiaan quality news yakanin nambu yan amban me maksud ko ambat de bisa ngaran weldohan aku basta haja hap pamayambin oke ro si aku asal narabaho ko sa di siluasan sa para dok haja hap pamayambin pagi benalin maasa ko kuto si bangsaku pagi ina-ina ni haja hapen ina-ina ni samiaan umatag dalam lahat basilan awam ni haja awam duk bangge matuyuin do benalin pagi sambat mismo sawe kun pente anda kun ulali di sab koya dalam Facebook ni gana ko pakite gana ko pene pakite lai dalam Facebook ni me hapen gana me takite ne me ine be ane me pasal ine be dalam hapen dan basilan ga ko pene tatuna takite ne pagi sabab nen tapren nen dumen pente me amag popost pasal iyan naga na kita ne so say di sab kaan bang ta friend bin dalam Facebook dumen magpopost pasal me sa iyan gay ta hati-hati gay sambat yakan yakaran kamin gay pene ngalab si kaam bang ine mau matag dalam lahat basilanin. So ayun ang buwan maksud kun si gay si baya ka makahati news yakan akhanong bime bagay-bagay bin pung tinaibin sini-sini nalo mabaya mapakalehin mag-schedule ko dalam Facebook atau akan mag-schedule ko dalam Facebook bang ine time kita bi ine oras kita bi mag live dalam YouTube pasal kabayaan kun sa inin komenin automatic tek kapito sa ako kita ko magtao say kabayaan kun dumain niya skip atau kanya taling kami komen. So payman tapi masih miasa ko nambag mian teknik dalam YouTube bang sa ingge hap manamal qualityhin ko presang mat delay yu ko zoom. So iya do pagmapan nagmap ka si me mamayaman news ko si ene si elew inin atau kan si sumuhin si elew inin mo kita news inin ko kita bi na da ni hadja ka mulali bangoy say pagi first time ko nin mag-live si broadcasting sa inin si mag-news si inapinin si YouTube. Sumagwa nen murah-murahan bang payin taon tuloy ko ruk niya nga kahanako bang sa ingge panguntulyahin. So puasa mani kape pag-istoryahan tebi abangan bi at sambat Tagalogit abangan agad-agaron bi bang ini oras magakas ako dalam Facebook. So pamanin ko may isang ampat ko pagi tamanan hapa to time mag-suggestion ko kaam amban may saba taw kanamban Saudi bangine time ted may hap pamihan te be oras bangine hap pag timuk-timukin pag story-storyhanin to dalam YouTube mangurong ko kam oras loo bang ine time pagi bang ko may ako lay ko may tapikil ko lay bang para si ako hindi ko bang si kaamin so kung para si ako ko isang ampat pagi basa bang isang ampat let to elew time let to may asaw dihin. Os bang timelet to na waktu re mag cellphone, waktu re sa miya online. Damikianan si sabay sab bang may sagampat ni waktu me pag time na ruyan. So waktu pe palihali na ruisab. So agsuko pa si Ayman Osman baka subscribe ta kayo. Si may subscribers so mananin gene kita gangot si may subscribers ngabot ni kita dangibu sambat de ko dangibuhin pene hunit pene ko piniha sambat may sanduy may mag YouTube yan. Kunit ko pene piniha dangibuhin sa si akuin ko pende dadali do dangibu pen ko hato pen ko eka maase mga bangsa ko bang sei pege takite manamal we de ka lakkes paasek mi aindilem Facebook kita ngabot 14,000 pimo ko tali umi 14,000 umasek dalam Facebook ko ile si page news ya kan lay ubos si YouTube bisa ngabot na kita labi dangibu dadali ruyan pen ko eka ti manamal abasilanin mo tapi pikir we kulay anapin ko kameti mami abasilan ng Facebook mi mag YouTube in duisab kana kon peng ko kulang hep ini kaya habani sati manamal kita bi so alhamdulillah murah-murahan bang ni alut tahati we news baka sa plug ko dehel mo kabalikan TV bang ni alut tahati we news so pama may importante te suwe pinasaplag si Kemon may mahadjana dalam lahat basilan silosan basilan intag-intag ni lahat da ka magleman-leman
Piyahong bi Facebook kun, chaton bi ko, mag-add ka am. Sumagwanin bang, pa ito ato kam kita, pa-add yung penno ni hato yu. Dua account kun, asman kumer sali-sali enen. Sumagwanin, karuwe lime-limengibo ne, isinin. Bangin na liru hato ka penno ning karuwe. Sumagwanin, ngahinan ko ng buwa account, si Mega makapag-add si ako, ngahinan ko katelo account, pagi open ko ron kemon. Pagi cellphone kun, bisan PP account, messenger, kadali pagsumbay ako, inopen katelo. So, ngahinan ko si Katelo, si Kam ka maka-add si akuhin, bunya importante me panilewbi atau kanya importante me news baya pahatibi si ako, automatic, kadari ka mag-ano. So, bisan bikam ka friend si ako, mag-chat ka am, pagwa rumasi si ako, may kisa ka ma-add ko si messenger ne. Paseron bi may patain, paseron bi may videohin, paseron bi ini may akahalanin, bang ini ganta pinanyusin. So, ubos, dukla ita pagpikilan tebi, tapasaplag tebi, tapagtabangan tebi, bangga tapagtabanganin, banggan ta pagpikilanin pinikil, banggan ta samyaan, subay pinahatihin ko may kasinasin na kahapan, duk tahati ay kemon kahapanin. So ay may magsuko si mamayam si lawinin, balik ko si ga makaabot may news ta si lawinin ni si deluhan video, pagubusin yung palem ko, payamanon bisa balik, supaya tahati bi, duk seron bipain, supaya tahati may kapung tinihan tebi, seron bisa dalam messenger, may group messenger bilu, group chat bilu, supaya tahati may bagay-bagay bilu, duk samyaan, si Nadel Janjaman magsukot e bo umase. So si may bo mapasek lo, kaya silang batlay ne, happy ka am, news yakan Basilan TV, pika ma Facebook be ubus, miyan, paseron bilai, miyan anubin, inebinin. Paseron bilai kita news tainin, supaya tahati bede. Pag bang isang kun mag-live balik live nila yung Facebook bakas live ko na say ko bantuk ano ne. Gini te save ko may topic lang ine ne ganta ibin sa kun balik. Ko gini ko tamiyamihan eh. So ato may tsamba hadjag patek kayo. Sa sukul pre si Ayman Osman na jam-jaman duk may kasendwehan pi may pasag comment. Duk may sandwe kata pag comment lo magsukul si Pumayam bin katawahan ko sambat niya nawagan ako lamian. Ano be pende jo pende bisan ko ito pende kapas may pa-comment si may news no atau si may Facebook ne kay si Pente si inabihan si YouTube ne ke suka penne asal sin nabe ko penne mayam penne mal si news no. So alhamdulillah ga ko pakas pa comment ga pakas pati gabi maghimuk-himuk ko may kamsan duelo ga maghimuk-himuk pente bahanin mayam ni hadja. So magwa ne bisan pen mayam asasin na bebe mayam asasin na ted bayam mayaman ako mayaman news lay mimbe ako sa pakali news. So magsuko pa sa mani pabalik ko si Kam salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.